Welcome to my FANS Wethu TV. It's the African Cup of Nations. Bafana 1, Nigeria 1. Nigeria wins via penalties. I'm joined by Kila. Yeah, mfethu njani kodwa? Ngibhlungu. Mfethu ufana nami mfethu ngibhlungu mfethu. Kakhulu. Ngilibonile ibhola mfethu ligijima ligcwala iground lenzakala njani yabona. Dlala the way kudlalwa ngakhona. Yeah, but asanga sibe nalo ilaphi ukuthi score yabo. And then wonke lama team lawa akore ngama penalty so yathola kusho kona ukuthi hayi bekubambene lapha phakathi. Yeah, ama mistake ayenzekile. Nigeria yathola ipenalty nelento zane South Africa nayo yathola ipenalty. Yeah, yabona the way kenzeke ngakhona mfethu. Kubhlungu kakhulu mfethu yazi ukujabulisa ungovolo. Ungovolo? Yeah, ungovolo. Ubani ungovolo? Junior Khanye. Junior Khanye. Yeah. Ujabuleleni ungovolo? Mina ngiyacake yazi bengicake ukuthi why ungovolo abe against South Africa ne and aphinde futhi abe against iChiefs ngoba like makudlala iChiefs uzomuzwa ukuthi iChiefs angeke iziwin. Makudlala South Africa nakhona uba against ukuthi no South Africa angeke iziwin yabo. So inkinga ngovolo. I-research engayenza ukuthi uJunior Khanye kuze angabi namazinyo yabo washaywa umuntu oyiSouth African yabo so wamchacha wonke amazinyo so akazange ashaywe foreigner kungakho azoma nama Nigeria ame nabo bonke abantu yabo washaywa iSouth African. And then ngama ngithi ngiyahamba futhi ngithi ngiyayithola indaba ukuthi le South African le eyashaya uJunior Khanye kuze angabi namazinyo ngathola ukuthi no bedlalela iKaizer Chiefs yabo ubani kungakho azohlala against ayasiphume la utholile ukuthi ubani no igama ngakalithola but ngiyazi ukuthi bekuyiplayer leKaizer Chiefs yabo ngathi bebadlala bonke ngomchacha amazinyo baphuma etshwaleni yabo but ngisazokwenza iresearch kahle isathi wayakwatile uKhanye awu ukhona umuntu ophilile mfethu ongahlala eSouth Africa inqondo yakhe iright uhlala eSouth Africa but ube against South Africa into ekuphakela every day ndoda I don't understand. Yeah, inkinga ya Junior Khanye ke leyo. Yeah, so ningiyathemba nala khona uyajabula uyagidagida lapha la tayi ngasho ukuthi South Africa iwina ngenhlanhla yabo. Yeah. So my brother Bokhala ngikhuchu ko bros. Are you still saying he should go? Noma baphume kuma semi. Uyabona mfana kithi uyuka bros ne into engishoyo ngaye kube benginemali mfethu bengizathi the day bafika la eMzansi bazolenda ne ngithenga ithikithi lokuthi makafika nje ayehle kule plane ebuya elentuzaneni kuphi konje laba phuma khona agibele middle emisa kibo ekhaya yeah kibo ayobona abazali or ayobona abantwana ubona ini yabona namanje angikho happy mfethu yabo yeah kona why ungakabi happy no it the way akhuluma le team yami ngakhona understand so abantu aba understand wena impintsha yami ukuthi angihate ama player we Sundowns angihate ama player we Pirate ngoba one day angafika azodlalela iKaizer Chiefs understand. But into engihateayo iBhakaniya and ngihate futhi neSundowns angeke ngize ngivuke ngithanda iBhakaniya ama team yeah ama team ngihate wona not ama players understand ama player anginandaba nawo ngoba basemsebenzini labantu understand yeah so igame mfethu njengoba ngisho ukuthi beyitough bekuyini tough ngayo yabona uphesida mfethu ne ukhutha ama opportunity amaningi yabona so ngiyacabanga ukuthi kahle uphesidawo udinga yabona bathi ubando eBhayibhelini wamemezwa wathi Samson wayotshela umfazi wathi kumfazi amandla wami asezinweleni yabo bafika amalentuzana amgunda understand alento manje uphesidawo na ngathi amandla akhe baseyinweleni sewaphelile ngoba since yanempandla nkosami akusasilo ndawo engimazi I understand angimazi into naseMpumalanga ukuthi kahle kwenzakalani yabo so
usimoshile lapho nalapho yena bekabanikeza pressure la phambili understand but beyakhutha amanye amagoli mfethu akhutha amanye amabhola ukuthi mangalibamba le bhola leli lashaya nethini kungabe kuzobe igoli understand so nalentwana le ubani umvala le Thubi intwana iplayer le Thubi player yadlala le ntwana le so kwalile mfethu kwalile kakhulu kwalile man of the match bekubani my brother man of the match ngayinikeza uMthubi ngithi hayi udlalile understand Thubi but manje isikhathi sokuthi South Africa vuyanikaya yamlava la kahle lava ama player ya Sundowns ngoba yo ayinyimelile le yabo washita korori oreni phela Sundowns yo ayinyimelile le Sundowns wabo loku Sundowns ayowina eshadindleve tamati tavava yo bayitavava wena yimasandawala ambeso switaluma abulabulayo abapimisa swo vatandlula la kasi hayi bafeke stop nonsense taluma tindleve taminu yabona yini Niger ifakile stop nonsense in AI Nigeria ifake stop nonsense athi hayi akukho umuntu ondlulayo la ngoba like Nigeria nayo nayichava ndoda idlava sesiba yina idlela idlana yina phela lokhu nithamele hansi baba ama penalty nitwe senza kame ukutsok ngezigoli liyalabo libalance yakho wabo so Nigeria yaheta idla bosses nabo sisespenduka ama game manje angisazi ke laba ababhema inyawupi kuthi kunjani ngoba inyawupi ibuye eNigeria so bazoyiphakisa mo bathi hayi asabasabi labantu uyabona wona magister banyana ba bafana bakibanyana hayi le ngoma bengithi izo change hayi angeke ize change so officially badlile kubochiri officially badlile kuAfrica ndoda mongathatha ukubheka ndoda ne ubheka abantwana babo sesibethu ndoda ubone ngathi isakhalathanyana no ama Nigeria afikile yabona afikile ungenzeka maybe nathi sima photocopy wakho amanaje diwezibuthela ngakhona but South Africa isebenzile 24 years mfethu bangafika kuma semifinal so manje ba break record so njengoba bafike kuma semifinal I know ukuthi lana besibatshela ukuthi si South Africa sikhona understand although abanye abantu bazokhuluma bathi si Sundowns bakhona ngoba kahle njengami bekungangiphathi kahle ukuthi kudlala iSundowns kuphela ngaphathi grand understand ngoba uma ungathatha ubheka even lento bamfake manje ubani ulipass ubani uzakhele bamfaka abaje bamkhipha ngoba kadlaleli iSundowns understand bavele bathi hayi le nkomo esicelile ukuthi isondele ibe la eceleni kwethu la yabo sizodlala uyabona izinto ezikanjalo kube umuntu weSundowns bangeke bazokwenze lokho understand so njengoba sizawuthini ayikho into esingayenza but bafana congratulations la nifike khona 24 years yonke singabona ama semifinal nisenzile ukuthi sabona and I believe ukuthi nizophelela ku number 3 understand maku number 4 sekuyibhadi but I believe ukuthi ayisho sophelela ku number 3 ngiyabonga Khila danko